je Bharatiya Janata Party aphan vote jong je pinta itum oronodo poisa ta longi PM Kisan ta longboji na pen hem suta longi tu hala soputa sorkar kembang non ma thalo non bangke ang ton oronodo abana kimita thanja non bangke puthon bangke letum dak pini afoma kimi longpo na sedang letum pir ablangpo na pen kedam tanga bangke nilitum totally administrative fancy pilo komane asa komane DC along mensa form pilo masih pray bang kedak elitum opposition atom tanang long dundu sitanon ke sorkar atom ta kedam tang elitum soceng adang pray dim opposition tum ga et penajok non bang ke metang sorkar atom ta chese konsinon bang elitum party assistant menteri dam nang koklo lasi non dak tamen elitum aport hek la bang ke dak pho dokumen nang ji nang elitum isi bang ration card isi bang ke Aadhaar card nang po voter ID nang po, mobile number nang po, lapen bank passbook, lapen house number, lapen moda karo isi nang karju tu do, Korea ngatum ta orono longi mah. Nasi ration card le do pelote, ne pinang kok po, Korea ngatum manta, ate apok do kok pula tum ta. So na ta karo kedok ko be thilot pulote a family member atum ta long jima la bangke apply longi athe ala ration card long amen do nang kok poda suppose nili pa bang long si iselam lo ma ration card do ta abedan lo pulote hala member do pote nang ni apply do lo la pen isi asanga card long pen bang kwan si uruno do apply la bangke non mat ke isi ration card long ke bang potrok po bang la sobat sai bang avela sita ilik tuma bang handbrake edti apot handbrake dowe katum plote house number adu plote laba house number bang belegi apot apply bang apply don dat sigame ate form bang apply la non hukurban las lo la hukurban philo plote honibar ke ni tum final po online thapo par bang ke puisa ta thapon thupit po aposi dole tum apply don no mo hadak ni tum chingwai po mo chingwai chok plote ilik tuma ko paira rapo long apet po la sila dokumen na bang ta nang itong pinipila si Xerox pen pacat ona po mane komane bang sok pamcing kanau lah mu sok ciri lepsi urun udah form piram po bote mulong na dana lata solam lo lapen passport foto nangi passport foto bang mi mucho cepa bondo no puisa ta kilut cat jadi mane nasi akapre kalam ta de lo lama na bang nili prangyong than de lo apot lasinon ke bang yan bang kelitum ke dam tang lono bang kelitum dak am bilong apias tame puthot BJP ka pahaya pan itum sona takit sorkar ban sikin skim kilong dun eje pan itum bang putin dak kap tiram napo ke dam tang na ilitum urono do bang pu tum ansi BJP jok purate dakta bang paroi pak paroi ni bang paroi na pok aprangsi pini tong sukot tame ladak social media lo ni tum ke bang nang kok bang ke lahen lo non malom BJP atum kachokle makam malam puthak senil tum ningjeje puta ningje nang kok po athema atumi hajong elitum socheng constituency lo MEC lo het sing rong par ake hai penalang litum rong arlo ke dampen rat phan kapomang hu mate kachubay alam alang li kethan dampang cheng lo alang li a video clip samata do la penalang la video clips ke upload atum do menan BJP atum hala dak alang li kaning je tengela hen lo je BJP aphan vote jok jete orunodoy scheme punoy kapreka scheme punoy non iprang pen ke long lilu polam salang li jong lo ke dam tang apor hod bangke orunodoy long bom ta kapreka a party fansi vote jok bom polam salang litum ningje pon lasi labang so ason kawe alam alang li kaning je det bangke nilitum alang li pan mang humimil alang li so cheng long inut elected MEC la anda kalilang BJP pen marlo ruling party lo sita me piniar ni alang li rat fan ke plak ke beng alam salang li ningje pon rong lo pinili tum kaduk weda chini oronodo ya scheme lake state government pen a sponsor scheme state government pen kasemara scheme
te state government pelonte hadak komad lo hala government ke komad lo government ke deng hut ko pilo semi ke deng ke rata phan ki duk ke la ki thi ki bi ki thi sar pi sar saru atum phan da me ke lang ka paching barji polam se tum semi ke deng lo ke piniar ni itum la bang so scheme da kar biang long itum pilo ke thek long ke lake alang tum ruling party do an do mansi kache ronji kache thakji hala bang so sai selang tum ke claim phan bor il la se het sing rong phar phan il tun condemn lo lapen nilitum isiat ham pachining tu Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister paname nilitum pachining tu jong si oronroya scheme jong si kar biang long long na implement ji belum tay lada ke party lampen BJP pan pichot ji pugada nang claim long le kedam tang por hutame state sponsored scheme pupot si state pelon tang tay agency ke DC lo DC atum si kopine asa atum pen kaduk ko pen labang so form keron kaduk ko ka fill up aside tame deng pon lo polam na melang dum paklang lo lapen claim bom lo hala ke mesen lo pot si beneficiary ke long vek nahi atum antame ke dam tang atum ke long pon lo non alang litum akimi BJP phan vote jot nahi potum pan si hala abana tum phan anke han FC non akimi fresh ke jogipu labang solam ke paklang ke lake nilitum condemn lo lapen chief minister phan damen hitum labang solam nitum paliji lo paliji lapen district administration westkar bianglong phan dame nilitum labang ke prabjin pen chetong dam pen sin nilitum arjuji kopia porsi administration pen dame la political party tum phan le a form pajir pen alang tum ka claim long asai claim take that ma bang ke nitum condemn ji lapen DC yong si Westkar bianglong DC yong si alang li ahok pet pen inside dan tek lang dang te DC asai hem long tame nilitum ka chesong i phan nilitum hadak ington te lapen claim dam pek ji si nitum pini labang so a media hoi pen paklang pon lo lahin lo la son dak tak si dang ni lilong tame non minaan atum do alang litum tame orondro scheme tame ke long bong tum tame than pet sinon alang litum han akimi pipon pe polam da ningje pem lo ko pia lam ben sa akimi pipon pe polam tum ka ningje pon lo ma lake BJP party ka leader pose alang tum han pipon pe polam ningje pon la sidak westkar bianglong dede kar bianglong atok anu a polling station tin tame alang litum la busona size ke claim pon si boripon Cinthong long son hamren long son la penpu atumi het jong so cheng long son tame alang itum la son aron re asai ben si klempon bom lo la sila ke rat phan ka pachar wojia phan party hian kapre ka party pen ka pachalang sledge phan atoya da ke klem bang ke nilitum la ke alang tuman condemn lo piniar ni tuliram rong hang le alang li toy noi alang li chu withdraw nang la bang so lamang ke alang li yong si MAC atum phan EM atum phan BJP atum man si oronodoi scheme pichoning alang li si ke toy lo tang te tuliram rong hang tamela bang solam ke chibit droning rara theng no kali tang te rong ke dami lang tum sumkrungi busi non prang ne tum nang tum phan pa chini pon lal la se ni li dong tame kaning jeye bang do alang li hamren constituency pen alang li tame isung ni phowek bang lo alang li tame thethini kaning jey pan sini apor pil Churu lo asar pan mo phala mong soporong gi piepot asi isi bange CM kading jeteng bong te la bang isi bange kinesen na pening arong alam lo thi alang li put mi ke mang pen ke ong dung e karbia khe phan aki joy pen ong le hem pasi manji pola so bange churu lo sami alang li guidelines hai po ni ke chini teng ke la pen mate local BC pedang rok dak mondol committee la pen local committee tum alang li tumani ke hang wen dong ke plan lo mene sida long le pata ki pi komen pe alang li tum chepe handle si e reform kero na dihu ni dia mata ke photo lo je BJP membership and dong le putang te reform ta na samit long le la reform pi long le usara tum ki asila bangso bang kining du lo CM alang li jongjung social media la pera long kan ya te le putang te la kali sita nona bang ke se ton de lo asi jong si CM jong si la bangso guideline ki pen si hai tum ta la pu claim le putang te ma BJP ben ka tek tum ke phan ke piri piong sarang di kaning jil putang te alang li phas tame ningduk cepat lang lo apat alang li phas tame nil tu pinrem lo pusona CM bangke chokche lalu lapen hala local kum EM MEC penang lok board committee lapen hala mondol committee tu mas tame la puson ke chokle masaya bangke chokche lalu lapen la puson haksi non hejong lage non atumi pinyalam lo uruno doi latu abana tu han ans tame non renewal ka kurinang ji penang lok akimi te mana thapon ji
Asila bangso di molong bangke latum dokumen scan ke reson card ta isilo. Sami nili tuma bangsa tame ki ong dunga pot ta ha prang da opposition pe masih reson card pe dalok government pe facilities ke nili tuma long ke pinian nian ta hemsui hun nang kim lokan chonala. Sami dak reson card nili tuma apply dun piglo apen tangka nang jeep asila bangso di molong bangke latum dokumen scan ke reson card ta isilo. Sami nili tuma bangsa tame ki ong dunga pot pe ta ha prang da opposition pe masih reson card pe dalok government pe facilities ke nili tuma long ke pinian nian ta hemsui hun nang kim lokan chonala. Sami dak reson card nili tuma apply dun piglo apen tangka nang jipu bagian dilipu kenon avidalo cipligan pompiap tang selangi cewoi lo sami dilipu pe nilipai atum si dak nitu local committee long dam si tangka nang jipu sami nitu baru po tangka te pilo la reson card pa lang tunang pulo long pu sami nona bang ke nilimu chu second year form of fill up sami reson card nang jipu tan nitu pehang nam long le apen nona pio la urna do ki jok dun jipu bang ke nang tuma bang ke list ave pu nang tum jok dun dat bon pu sami nilipai temang ka ahem dam si tangka ke do wita tekang pen la reson card pas me jok dam lo apo sonan hak siala hemsu aprang hut ini ke nili jongjong ke cini teng pelong tala hemsu ke job card awi te long le usipu sabe hala bangso dim long ke nili job card apply dun lo lapet arju po dulu awa buk nang le lang job card ke nang le elu bisa nili tu makador card an ke cihang tam ta pindian ni ta long le dalo sa job card ba asila ke BJP ka leader posi nili tu makhanang ki pipe ma mate na ki pipe ji jongjong na pulo malasi isi yang ini dulu bang kajong si BJP pen kapre itu ham TPP ini pitang te apu sona bang kecok si adu kan bisa mila ki kelong nang jara itu nil tu maksia data CPI pen si job card sampai ke apply la ki joy kali muhe de son kala son hak siala su sta mini tu poisa pen si job card ke apply sta pinian ta longon ilang asila pu sona bang ke nindu lalo chalo lo itu aro mo amar chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma তাক জনাব বিচাৰো যে কাৰ্বি আংলঙত যদি অৰুণোদয় স্কিম ভালকৈ যদি ইমপ্লিমেন্ট কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহলে ইয়াত পাৰ্টি চাই দিব নোৱাৰে আপোনাৰ অৰুণোদয় স্কিম ইমপ্লিমেন্ট কৰিবলৈ অকল বিজেপি ওয়াৰ্কাৰ্ছ সকল কাৰণে দিবলৈ কাৰণে এটো অৰুণোদয় আইন যোনটো বনাইছে এটো আইন মাত্ৰ আৰু গাইডলাইনছে এটো আপোনাক পাৰমিট দিয়া নাই কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ আন্ডাৰত ইয়াত আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিল আছে ডক্টৰ হিমন্ত আমাৰ তুলিৰাম ৰংহাং অনাৰেবল CM আৰু তাৰ কালিক আমাৰ MSC সকলত এই সকলে গাঁও যে কৈ আছে যে যদি বিজেপি পাৰ্টি যোগদান নকৰে তেতিয়াহলে অৰুণোদয় স্কিমটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবলৈ এন্তে নাপাব এই বস্তুৱে তাতে নিৰেশন লৈ আছে সো এইটো বস্তু আমি টোটালি এতিয়া কনডেম কৰিব বিচাৰো আৰু ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইমিডিয়েটলি এই ক্ষেত্ৰত এটা একশন ল'ব লাগিব যে ষ্টেট স্পন্সৰ স্কিমত এইবিলাক স্কিমত ফৰ্ম আমাৰ ইলেক্টেড সকল দিখিনি হেনতে পাৰ্সেলিটি কাম কৰাটো আমি এটো কনডেম কৰো সো আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰো ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে এটো ইমিডিয়েটলি কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিতে আমি এতিয়া হোপ কৰিছো আৰু যদি কিবা একো কৰিব নোৱাৰিলো তেতিয়াহলে আমি ইমিডিয়েটলি APSLC পৰা ধাৰণা বহিবলৈ কাৰণে আমি ৰেডি হৈ আছো থ্যাংক ইউ